ngasi phongkhiba tongan Manipuri siphongsingdagi maruoibi ipausing miyamna thamjigi ahanbada Jayanta miyata sinaba commando sing state na prosecution sanction pidre hen report lan khalakre hawkibase English singani ga taragani thogi February taruki ayu anganmada sagolban kurau makhongi asanba yum amadagi yum sanaba nunglengoi leinaba lupali sing kuntra puraga gari masa tongduna sakhibadagi Imphal West ki phayeng don Bosco High School mayada fake encounter da laikidabane haiba wohengbam Jayanta mishida siginariba matamadu gi CDO Imphal West ki personal taragi matadu state government na prosecution sanction pidre hena case asi thigaliba CBI na CGM Imphal West da report lan khalakre case asigidam state government na prosecution sanction pirakidraba sing adudi matamadu gi CDO Imphal West ki lamsang post inspector oiramba housingna SP Imphal West ki special cell da inspector oiriba posangbam sanjoy New Lamka Zion Bengdagi Constable Guite Khamjamu Laikai Adumaktadagi Riflemen's Housing na Chuchampur IRB Post Commanding Officer Oiriba Mangte Khaibiyak Lun Lamsangi Phumlo Maning Laikai Digi Sanjonbam Deepak Gay School Police Station Digi Kaisa Rosendro Bamo Laikai Nahabam Digi KS Sundar Hobomar Ngangom Laikai Digi CDO Imphal West Inspector Oiriba Posangbam Tarun Kumar Sagolban Langjing Asobo Maning Laikai Digi Sabungbam Sanajawba Elias Victor Langthabal Furamakong Digi Elangbam Bunga Masung Awang Laikin Thabi Makha Laikai Digi Yengkhom Yeshorjit Hairiba Personal Tarasini Jayanta Misi ki case asigidamak CBI na court CBI na charge sheet file lan khalakpar yauriba matamuda kangsupta leramba tarasuba Assam Rifles ki personal taruk amasu file adu yauri hairiba personal singaduri matamugi tarasuba AR gi major company commander oirambadi housingna UP gi Varanasi da leiba kuntraga mapansuba Gorkha training center da major oiriba Bijoy Singha dana Assam district ki Dolai Bazar ki Laisram Kamini Sinha Karnataka ki Sagar Road Kote Nagaland ki Dimapur ki Kedokho Yushu amasum Singjamai Naurem Laikai digi Naurem Ranjan hairiba personal singasini case asigidamak CBI na satharaku investigation aduga mari lainana matamadugi CDO Imphal West ki personal singda Jayanta laikidaba thagdoki matik chaba praman amata fangde haiduna state government na case asigidamak makha taba oina prosecution sanction piraktre haina agency sina court report oina lan khalaki tabu case asiga mari lainana CBI na case asigi matik chaba evidence amata fangdre haiduna mamang thakta court asimaktada final report lan khalaki report adu yaningdaba oina victim gi imung munungi miyoisina CGM Imphal West da protest petition file lan khalaki file adugi makha tarakpo oina CBI na case asigidama CGM Imphal West da final report oina prosecution sanction pidre habiki report amuk lan khalaki bani report asi kona lauksilaba matung case asigi makha taba prosecution sanction piraba matamda amuk laukhatna ba kona khangan khren su pausna phungdurakli Atopa pao mana nupa amagi asibak sang phangle city police station kon nagamapal nagana lagi JK tire dukan manak sayang khai gamnga rongi lenga oigedaba miwema ngasi nungthil pung mari ga minute yang khairom taba matamda gyan manglaga ta aduna lerambadagi city police station gi team na rims ta pukalakpada shiraga purakle haina rims ta mathau toramba doctor singna khangalakle haidi Laikidraba miyedu masak maming khang ngamdri foot 5.2 wangi masapai kulai kusuni angobo masugi full shirt amadi half sweater ama lili ut masugi khongrao maseli miyedu shira galeramba thawdo aduga mari lendana city police station UD case malokhat pagaloinana ma ke haksang adu masak maming khangdu unaba madi postmortem gidama rims ki mock ta thamkhre chwaidi Atopa pao namo filter semagi mingda miyamna toti ising piba lep khrabasu lanai gari singda ising yonduna leire lamdam asigi tungan mafam kya ising marang kaina phangdabana water supply scheme kya ising mapung phan piba ngamdrabasu ising marang kaina phangliba mayang Imphal sabung company da liba water supply scheme da filter semagi namada tha amarongi mamangdagi toti ising piba lep khibadagi Miyam awaba kaya mayuk ngari haina ngasi mayang Imphal thana wangkai laikai da pangtukpa pamising ko unaba amada laikai simaktadagi sanglakpam IBM sa kobi nupi amana phongtokre paugi mifam aduda mahakna makha taraduna haikibada hairiba water supply scheme asina toti ising piba lepkibadi khunja sing yamna wonari laikai si sei kuntrarom toti ising thakpa phangdana laklaba matung hawkiba sei anirom dagi toti ising thakpa phanglakibani
अदुबु था अमरोम असिदा फिल्टर सेमगी नमाद स्कीम असिगी टेंकीदगी इसिंग पीबा लेपखिबदगी ngasi फाव इसिंग थरकपा लेत्रि हौजी असि निंगथम था ओइबना लेकाय असिगी मफम खरदा लेरंबा पोखरी सिंगसु इसिंग कंखिबना मरम ओइरगा मियामगी नोंमगी ओइबा मथौ ताब इसिंग असि तंगाय फदना सिजनदबा यादबना लनाई गारी सिंगद इसिंग योलिबा मियै सिंगदगी सेल लैनरे मसी लैनबा होनाबदा मियामना साउनो अवाबा मदि खुदोंग सादबा मयुनरे लोइनना फिल्टर सेमगी थबकता ड्रेनेज सिस्टम यौरमद्रे हाइदुना ngasi फावबा थबक हौद्रे मियामदा वाटर सप्लाई स्कीम असिना तोटी इसिंग पीद्रबस स्कीम असि सेमनिबा मियैसिना लनाई गारीदा इसिंग योनबा मियैसिंगदा इसिंग योनदुना लैरि मरमदुना हिरामसिदा मणिपुर लेंगाना मियेंग संगबिदुना मौसागुम मियाम स्कीम असिगी मखादा इसिंग पीबा होवनबियो हाइनसु मांगना मखा ताखि मखा सथरकपोइना मसम लोइसलकपोइना तोप पावमना पेरू दा प्रोटेस्ट कनखलकले मिनिस्टर अनि रिजाइन तौक्रे वाथोक लुसिननबा हाई लेवल मीटिंग पांगथोक्रे हाइदि पेरू दा प्रेसिडेंट पेड्रो कास्टेलो डिसेंबर 3 ता पीसमेंट तौबगी मयोक्त यनिंगदबु उल्लदुना प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग संगसिलखिबदा हौजुक फावबदा मियै कुनसिखिबा मिनिस्टर अनि रिजाइन तौखिबगा लोइनना पेरूगी पॉलिटिकल क्राइसिस असि लुसिलकले हैन ऑफिशियल रिपोर्ट अमगी मतुंगिना फोंगलोक्ली प्रेसिडेंट पेड्रो कोस्टेलो मफम तांथोखिबा सिदा पॉलिटिकल क्राइसिस असि लुसिलकपदगी अथॉरिटीसिंगना संगतायनबु पुरकनबगिदमक्ता अवांगबा थाक्ता वरी सानाबा हौख्रे पेरू दा सर्च की लीडर अमदी पावर ब्रांच पुनमकी रिप्रेजेंटेटिव सिंग यावरगा सीएम काउंसिल ऑफ स्टेट की बुधिना कैपिटल लिमार पुंग ओहुम सुबना मिफम पांथोक्तुना वा खनखरे प्रेसिडेंट पेड्रो कोस्टेला डिसेंबर तांग 3 ता इम्पीचमेंट तौखिबगी मयोक्ता प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग संगसिलखिबासी हिंसागी थावोंगसिंग कानसिलकपदगी मिनिस्टर अनि रिजाइन तौख्रे इराय नुमिकी नुमिदांग वरमना नेशनल बोर्ड ऑफ जस्टिस की हेड ओइरिबा जोसे अबिलाना पिरोबियन सिंगबु हिंसागी ओइबा थावोंगसिंग थादोलगा अथॉरिटी सिंग शांति ओइबा मोंग अमदा वरी साननबा तक्सिलि मांगना हाखिबदा गवर्नमेंट की मिनिस्टर सिंगना मियामना प्रोटेस्ट तौरिबा दुदा सत्कदबने हाबिगी वाफमसु तक्सिलि मसिना मरुओइना प्रोटेस्ट तौरिबा मियाम अदुगा वरी सानबदा खुदोंग साबा लेहनगनि पेरूगी अनवा प्रेसिडेंट दिना बोलुवार्टेनसु हिरामसिगी मतांगना प्रेस ता करिगम स्टेटमेंट अमता पीबा याद्रि पेरूदा प्रोटेस्ट तौबगी खोंजंग संगसिलखिबा सिना मरम ओइरगा लैबा असिदा टूरिस्ट कयामा थोकपा यादन लैखरे मसि मरुओइना प्रोटेस्टर सिंग अदुना लोकल एयरपोर्ट सिंग थिंजिनखिबदगिनि हौखिबसे क्यागी मतमसिदा पेरूदा पॉलिटिकल्स ओइना सरांगनाबा फिबा मलाखि प्रेसिडेंट पेड्रोना कांग्रेस डिसॉल्व तौरे अदुगा स्टेटमेंट ऑफ इमरजेंसी थमले हाइना लाउथोखरबा मतुंग हिंसागी ओइबा थावोंगसिंग हेना कानखलखि मांगना सतखिबा थौरांग असिदा ओना तैनबा माइ फांगबगा लोइनना कांग्रेस ना माकपु इम्पीच तौनबा बोट पिखि हौजी हौजिक पेड्रो कास्टेलो जेलदा फाजिलगा थमली माक लेवासिगी मयोक्ता ललहौ सथबा मदि लाउतुनबा यावबगी चार्ज तौरि पेट्रो कास्टेलो मसामंगनदी माकी मथक सीरीबसी यानिंगदब उठखिबगा लोइनना हौजिक महाक लेबासिगी नियम सुंबा प्रेसिडेंट अम ओइरि हनसु पाउसना मखातना फोंदोरक्ली अदु हौजिक ओइनदी म्याम पाउसु मतांगसे लोइसिनजरगे अमसु म्याम पुना नोबा अपडेट ngaiminasi